amagwijo abumbana amagama esithi Ekhaya Jikelele kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo umbukeli masipotise ngalentsasa umhla we-12 kweyomdumba kwimpelaveki ke sile sabuya imimoya isahlele endaweni yayo ukuba singakhalaza ingaba asinawo nentwana nje yombulelo ukanti ke umbukeli xa sijonga kumanqaku esizawuthi sikuphathele wona namhlanje eminye imibutho ke yezopolitiko ibixakekile kwimpelaveki isenza ke umqulu wezithembiso umbutho ke we-EFF ibiseThekwini kwaye ke i-MK esanda kusungulwa yona ibikwibala lemidlalo lase-Alexandra kwezemidlalo jonga i-Ivory Coast zintshatsheli ezintsha ze-Africa Cup of Nations emva kokutywatyushwa zikhwitshe iNigeria komagqibela kankqoyi finals zingeni i-Ivory Coast nabeni mincili into yokubana kwenzeke njalo kwenzekile hayi kwenzekile abantu abaningi la eNingizimu Afrika I think bakuthokozele ukuthi i-Ivory Coast iphaxabula iNigeria kabuhlungu kanje besingeka lokhu sityiwe pha kwibafana because bayakhala nobhuti bethu bathi nama-girls alapha ne timlo ke mbukeli ukhalosaka lubisi unonkanyezi umadlengothi umazipha umamshukuma umazondwa ngezakhe izinto ndihamba naye umamtshali happy monday imbukela sikubingelela siphinde sikwamukele lapha ekhaya lakho elinemfudumalo nothando uyabona nje sikubingelela kungumsomluko hayi awumuhle kahle kodwa lo msomluko kwabanye phela bavalekile abantu bo yazi selokhu bagcina ukuvela efasteleni ngomhla ka-15 abanye bagcina ekuphileni kwenyanga uyabona nje imali ayibonwa ngithi zonke uyabona ke nalaba beyi-15 nabo hayi sebemisa iminwe manje bayabala konje solanini hayi khululekani bo-TZ no-TJ ulwesine seliseduze igama lami ke ngunoxolo umamtshali wakwamwali ihlabana limhlophe qwa kanti ke igama lohleli Ekhaya Jikelele sibonga khulu ke mbukeli ngokuthi kube nathi siphinde futhi sikwamukele njengenjalo ke sibheke ihamba phambili kuleli hora. What is the amount of load shedding in February of 2023 compared to February of 2024? It's coming down. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela uHosini Suramokgopa uthile uzogcina luwumlando uhlelo lokucishwa ngogesi kulelizwe. Eminye imibutho yezopolitiko ibixakekile kwimpelaveki isenza umqulu wezithembiso umbutho i-EFF ibiseThekwini kwaye ke i-MK yona esandula ukusungula ibikwibala lemidlalo lase-Alexandra. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela uHosini Suramokgopa wethembise ngokuthi ukucishwa ngogesi ngokwezigaba eziphezulu kuzoba yinto yesikhashana nezoxazululwa maduzane. Kule pelasonto i-Eskom iqalise uhlelo lwesigaba sesithupha sokucishwa ngogesi kulandela ukufakwa injini ezisishagalolunye eziteshini ezahlukahlukene. Ungqongqoshe uRamokgopa uthi ukucishwa ngogesi kuzokwehliselwa ezigabeni eziphansi maphakathi neviki. Ngempela sonto i-Eskom ifake esigabeni esiphezulu sesithupha uhlelo lokucisha ngogesi obengalindelekile. Nokho njengamanje sekwehliselwe esigabeni sesihlanu nokulindeleke ukuthi icishe ngolesithathu ukucisha ngogesi kuzokwehliselwa esigabeni sesine. Phakathi kokunye okuhlonzwe njengomthelela ukuthi kusetshenziswe isigaba sesithupha sokucishwa ngogesi bekuwumsebenzi wokulungisa kwezinjini ezahlukene zeziphehli zeziteshi zakwa-Eskom. There has to be heightened levels of planned maintenance. We have received fiscal support. We do things right. Don't cut the corners. Make sure that whatever you do, you place the safety of employees first. We return them at the time we said we'll return them. When we return them, they are healthier, they perform better, the efficiency levels are higher. That's how we're going to resolve load shedding. And then accept that there's a risk associated with the strategy we're pursuing. And those risks materialized. They materialized Thursday, Friday, Saturday. These units went out. Izikhulu zangaphakathi kwa-Eskom zithi akulona iqiniso ukuthi kunesandla semfene kanye nomxhantelo wobugebengu okuholele ekutheni kuqaliswe uhlelo lwesigaba sesithupha lokucisha ngogesi. The security cluster is within the stations. We are doing investigations within our call space everywhere. So these are ongoing things to look for intelligence. But currently on what has happened that led to this, you've seen that the biggest change is what I've just explained now with Medupi. And then also what has happened with the number of chupliks then that happened between Thursday and Friday as well. So there is ongoing investigations and security scans
that we are undertaking. Ngakolunye uhlangothi uhulumeni uzophosela inselelo isinqumo senkantolo esiphoqa ukuthi izikhungo ezifana nezikole, isibhedlela kanye neziteshi zamaphoyisa zingacishelwa ugesi noma kuqhubeka i-load shedding. Imibutho yezopolitiko iqalile ukunikezela ngezithembiso zonyulo nanjengoko umongameli Cyril Ramaphosa kulindeleke ukuba awubhengeze umhla wonyulo kungekudala. Umbutho EFF ethetha ucwebhu lwayo lwezithembiso zolonyulo phakathi ke kwezinye izinto uthembise ngelithi xa ethe wathatha intambo njengorhulumente uza kuphinda kabini imali yesibonelelo sabantu abadala. Phakathi kwezethembiso eziqukethwe umqulu we-EFF ezethulwe uJulius Malema eMoses Mabhida izolo ukwenyuswa kwemali yempesheni yezaguga isibonelelo sesondlo sabantwana abathi sizoba R1,000 yamarandi nama200 nokuqeda nya inkinga yokucisha konga kugesi ezweni kanye nokwakha amathuba emisebenzi angaphezulu kwegidi ezisishiyagalolunye. Our emphasis on now is because our suffering is happening now. We don't have jobs now. We don't have clinics now. We are going to bed hungry now. That's why we must solve all those things now. Njengoba amaqembu ezokwethula izithembiso zawo zokhetho ongudi bezombusazwe bathi izithembiso zomlomo azingangakwenza. These are good on paper, but when people are given an opportunity to govern, I think that's when we'll really know whether the FF, are they really promising, are they really committing to their manifesto. Osekusele kuzoba kubavoti ukuthi bahambisana naliphi iqembu elizofika nezethembiso ezizwakalayo kubo uma sekufika isikhathi sokhetho. Lowo owayengumengameli wezwe kanye ne-African National Congress uJacob Zuma utshele inkumbi zabalandeli beqembu MK ukuthi iqembu lizomangaza abaningi lolukhetho oluzayo. uZuma uphinde wexwayisa lawo malungu eqembu asuka kwi-ANC ukuthi angezi ngomqondo wokweba kanye nenkohlakalo ngoba bazoyikhotha imbenge yomile. I-SABC ibijubeke intatheli yayo uCalvin wakwaDludla obesenkundleni yezemidlalo iAlexandra ngempelasonto. Lo wabengumengameli wezwe kanye neqembu elibusayo uqale ngokutshela inkumbi zabantu ngokuboshwa kwakhe okwenzeka ngoNtulikazi wangonyaka u2021. uZuma uthi ukuboshwa kwakhe kwakubuhlungu kakhulu ngoba wagcine yodonsa isigwebo ejele necala engalenzanga. Sengehlele isigigaba engakaze ngizwe sehlela umunye umuntu. Ngathathwa emzini kababa ngahanjiswa ejele ngayoboshwa ngingazange ngivele nangaphambi kwejaji. uZuma ubese qonda ngqo ephuzwini nasentweni ebizelwe yilezi inkumbi zabantu watshela abantu ukuthi abahambe bayovotela iMK Party ngoba leli qembu yilona kusasa leNingizimu Afrika. Wonke umuntu omnyama kajoyina umkhonto wesizwe nonenye iphatha kajoyine la. Ngoba umkhonto wesizwe uyinamhlanje uyikusasa naphakade la eAfrika. Ngethemba ukuthi siyavumelana. Lo wabengumengameli wezwe uJacob Zuma uthi leli qembu lizomangaza abantu abaningi bayanxusa ukuthi banikezwe ithuba lokuthi balawule iNingizimu Afrika. Izophoqa ngenkani ingane yofunda. Izingane zabafana uma ziqeda umatric angifuni nithuke mase sisho lento. Mase qeda umatric zonke ziya emasosheni zotraina njengamasosha. uZuma akazange ayeki ANC ukhwele wazehlela kuyona nangendlela umengameli wayo uCyril Ramaphosa abusa ngayo. NgiuCalvin wakwaDludla eindabeni zeSABC ngibika ngiseGoli.
Unobhala Jikelele we-ANC ufikile Mbalula uthi inkqubo yokucinywa kombane inesandla senkwawu kwaye kufuneka kuqiniswe ukhuseleko kumaziko okuvelisa umbane. Umbalule bethetha nabalandeli be-ANC kwitshimba ngaseCattle Ridge eThekwini. Le ndawo yakwaXimba ingaphansi komkhandlu dolobha weTheku isemakhaya isasilele emuva ngentuthuko yaziwa njengezinda se-ANC njengoba kepha-ke ungenisa kwe-MK lapha esekelwe yilobe ngomengameli ngaphambilini uJacob Zuma. Le ndawo ibonakala ithandwa kakhulu ngabezombusazwe. Umbalula uthi le nhlangano sebeyifake enkantolo ngenxa yaleli gama. Ngoba uyasimosha simbonisa indlela. Simosha umengapha awunawuthi umengapha nakwelicala uthi ni ANC macala usebenzisane nabantu abangafuni ANC. Njengoba inkampani kahulumeni ehlinzeka ngogesi Eskom ifakela kuleli esigabeni sesihlanu sohlelo lokucima komga ugesi, Umbalula uthi sebesola isandla semfene kulokhu manje. State of the nation umongameli xakathi uvele idwabo evule load shedding ungazange wayibona kuthiwa stage 6 into efana naleyo. So into efuneka iqalaselo leyo ijongwe ukuthi le sabotage yenzeka nokuthi yenzeka kanjani. Umbalula unxuse indlunkulu kaZulu ukuba iqinisekise ukuthi iyayiqhelanisa nezombusazwe. Sivela kude nalento yobukhosi. Safika apho ubukhosi buthathiwe butshontshwe inkatha. Inkatha ithathe ubukhosi sabubuyisa singukhongolozi. Khona manjalo kudutshulwe umlisa Mumbe obethamele lo mbuthano we-ANC ey'ndabeni ze-SABC. Nginguvusi Khumalo kwaXimba eThekwini. Kuleli sonto izisulu ezazihlala esakhiweni usindiso esanqunqiswa umlilo nyakenye zilandise ikhomishana ngokwenzeka ngesikhathi kuthungeleka umlilo owadlula nomphefumulo wabantu abangama-76. Isigameko somlilo esathungela isakhiwo usindiswa enkabeni yeGoli sashiya iningi labantu lishaqekile. Kwashona abantu abangama-76 kwathi abanye basala bengenawo amakhaya. Abasinda ngokulambisa abazama izindlela ezabaholela ekutheni bagcine bekwazile ukuphuma yize kwakunzima. From 4th floor ujump khona. Jump nomntana lona 2 years and then mina ngizolandela this other one ona 14 years. Omunye ufakazi ulandiseka banzi ngesimo sokusha babhekana naso ngesikhathi bezama ukuphuma. Kusenjalo uthi yena wangeniswa esibhedlela kanti umyeni wakhe kanye nengane wabesezwa kamuva ukuthi baphangalele esigamekweni. When we brought the body of uthi ngesikhathi silethe isidumbu sika mama satshelwa ukuthi asikho isidumbu sengane yami, okuchaza ukuthi banikezela ngaso komunye umuntu esingamazi. Dead body of your child. Noma kunjalo omunye wayehlala kulesakhiwo uthi isimo senhlalo sasingesihle naphambilini. I will say yes, they will arrest. Uthi amaphoyisa abenokufika ezobopha abashushumbisa izidakamizwa kepha isimo senhlalo besingesihle neze. Evidence that I have. Ikhomishana izoqhubeka nokulalela ukwethulwa kubufakazi obuvele ezikhulwini zedolobha laseGoli. Sipho sikamkeleke mbukeli lapha ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ukuthi usahlanganyele kanye nathi. Kanti ke njengamanje sekuleso sikhathi mbukeli lapho sobheka khona kumaphephandaba ukuthi iziphi indaba ehamba phambili elapha yana emakhasini phambili emaphepheni. Masijonge ke mbukeli sizawuqala ke ngalo iphephandaba iSunday Times. Ukanti ke xa siqala ke ngephephandaba mbukeli iSunday Times phakathi ke kwezinye inhlokondaba kukhona ethi The Red Army. Inhlawulo ke yezibonelelo zenhlalo ezifana nenkxaso yabantwana, inkamnkam kunye nokhubazeka ke iza kuphinda kabini phantsi kohulumente we-EFF. Oku ke mbukeli ke kathethwa inkokheli ye-EFF uJulius Malema obethula ke umqulu wezithembiso zolonyulo kwibala lemidlalo iMoses Mabhida eThekwini kule mpelaveki sisuka kuyo. Isibonelelo senkxaso yomntwana ke siya kunyuka ukusuka kwi-510 ukuya kwi-1020 ngenyanga, ize ke inkamnkam isuke
kwi-2090 iye kwi-4,180 rands. Malema ke uthi ucimicimi wombane uzokuba yintsomi phansi korhulumente we-EFF. Iqembu lezombusazwe iFF lithi ke uma linganikwa ithuba lokuphatha njengoba ususho kholosa kuhulumeni lingayiphinda kabili imali eholwa abantu abadala iphinde futhi ke ivuselele uhlelo lwezempilo kanti bazokwenza lokhu ngokuthi bakhe inqubomgomo egxile ekunakekeleni kwabantu abadalwa okubalwa kubo ke nabakhubazekile. Kanti mangabe ke sesibheka iphephandaba elilandelayo okuyi-City Press, i-MK Party ibibambe phela wayo umbuthano enkundleni yezemidlalo Alexandra eGoli kanti ke abantu umbukeli bebephume ngobuningi bezokwethamela ke lo mbuthano. Lowo ingomongameli wezwe uJacob Zuma uyena obethula inkulumo yosuku wathi ke leli qembu lizomangaza abaningi uma ngabe ke seliwo khethweni. UZuma wexwayise labo ke abasuka ku-ANC ukuthi bangalinge beze nenkohlakalo lapha ya ku-MK. Njengokubona mbukeli iphephandaba lisisho into kubana MK Party is a big threat to ANC. Mkhondo wesizwe ke neliqela ke elibonwa njengeloyikisa i-ANC kunyulo lukazwelonke oluzayo lithi linesiqinisekiso sokufumana isininzi sesibini kwisithathu kwivoti. Siziqola kanjalo ze-City Press chuncembe mbukeli sijonge phephandaba isolezwe ukuba ingaba khona kuqhubeka ntoni. Inhlangano ke ebusayo iANC ithina kuba zikhona inselelo kodwa yona iyayiqhenya ngokuningi ekwenzile ikhipha izwe eGibhithe lifaka ezweni lesethembiso. iANC iphawule kanjena nje ingcoma ngokunekwenzile njengoba umengameli uCyril Ramaphosa ethule inkulumo ebibhekiswe esizweni ngolwesine eKapa. Itheke isivamile ukugxekwa kakhulu ngabantu beyisola ngokwehluleka ukubhekana nosizo lwabantu okuhambisa idingo ukubona ngendlela efanele. Ikhulume ngodaba lokulwa nenkohlakalo nokulungisa isimo sokusebenza kukahulumeni. Kanti ke mbukeli kwezemfundo uKhongolose uthe qhubeka kakhulu ekonyusweni umgangatho wabantu abafundileyo ukusuka kwinqanaba eliphansi kakhulu. Umbutho ke we-ANC uthi urhulumente ucalucalulo wayebathintela abantu abamnyama ukuba bafunde ukwachaphazeleke nomba wamathuba emisebenzi esithi baninzi abantu abafumene imisebenzi etshintsha ubomi babo. Kanti ke mbukeli i-ANC ithe iyayazi into yombane ukuba ingumngeni omkhulu kwaye kuninzi esele kwenziwe ukukhawulelana nale ngxoba kaxaka yengxaki. Ivakalise ukuba ke iyazinca ngezindlu ezakhele abantu abangathathi ntweni. Siziqwela ke mbukeli siziqongqotha ngolohlobo beziphala phambili kumaphephandaba. Ukhumbuza nje mbukeli siqale ngalo kaloku iphephandaba eSunday Times salandela ngeCity Press sayiqongqotha ngalo iphephandaba lesolezwe. Sijonga ke mbukeli ebeziphala phambili. Mbukeli njengamanje ke sisazi ke qhu ngapha ngaseyitolo kodwa mangabe sibuya sizobe ke sikuphathele imbongi ulizwi lenkosi Tenza uzosipha nje umucu omnandi ungalingeke uphuthelwe emva kwekhefu. Washo evala iBhayibheli umfundisi wami ongcwele wathi Tenza cela usondele endaweni yokukhuleka usikhulekele usisele umkhuleko enkosini. Ngase ngiyasondela. Nkosi yamakhosi imini umntwana wakho ngizokhala ngekusasa labasha njengamanje. Sinokuphuma endleleni empeleni iningi lethu likhohlwa ukuthi livelephi. Sesaba nokubuza indlela kwabangaphambili ngoba kwayibona badukile inkosi ihlisela umoya wakhe emhlabeni. Uzwelo nesineke sekwamona emfulo ongenzeka. Ukuthi usathana useke emhlabeni wena baba ulindeni. Impilo ebesiphila kuqala ingcono yakho ngesiphila manje baba ngiyakhala. Ngabantwana bakhe abazala bebancane baqala bengazi bahloseni. Zithi imbongile izinto ezibamile esifubeni mesibabe babafana esifubeni mesibanikela ngenjabulo yasemshadweni kanti baba soneni abafana banokugijimisana ngombese igazi ligobhoza into engapheli nawe ke baba unokuvikela bakho bathandayo sisale siyintandane emhlabeni abanye baphuma ekseni baye emsebenzini kuwe ngegama lithi usedlulile emhlabeni kanti baba soneni abanye basinde enkoleni abakholelwa kuzona ezihlukile baba abanye ke bavikelwa nayidlozi mina ke inkosi ngingumntwana wedlozi
ngixoxela indaba engingazibuzanga lingibonisa abangithandayo nabanginyonyobelayo like langixoxela ke ngesithandwa sami ngoba sona bese singonile lithi angiqaphele menginaso angiphephile lithi angibheka into engizidlayo ngathi mina kanjani ngoba likhona futhi liyaphila lathi lizwi baqale ngathi basiqeda ingako sesihluleka ukukuvikela ngathi mina kanjani bathi inkinga yenu ukuthi ngingena othandweni ngoba nibona bethandana mase ngifisa ukufana nabo mhlambe nabo banenkinga kwezothando kodwa babekezelelana uthando lahlulo mabeni kodwa nolulandele ngathi ozakwenu bakwethu abanye banyukubezwa ngokocansi le ndaba ongazazi uphuza kanjani namadoda ungasendoda cha madoda ngichaze nisithathaphi isibindi sokubulala angisakuphathi ke okokushaya ngase ngizibamba ngikhumbula ukuthi ngithunywa enkosini ngathi umoya ongcwele awahlikele ebandleni likaNkuluNkulu kulabo nalabo abakhethiwe bakhunjula osukwini lanamhlanje bagcinwa ngathi sesingahloniphi inkosi sonke sithi amen ngoba isikhathi esiphila kusona siguqukile bangcwele sishintshile siguqukile bangcwele ngoba konke ngaphansi komthunzi welanga kunesikhathi sakho hleze isikhathi sesiguqukile mhlambe isikhathi sesadlula basitshele sihlangane nabo izolo awuvelanga wanolaka ubuke walunga yebo uke walunga baba hleze isikhathi sesadlula Siphinde ke sikwamukele mbukeli wekhaya Jikelele sibonga kakhulu ukuthi ke usahlanganyele kanye nathi awuphelile umqhudelwano weAfcon uphela nje inhliziyo zethu nje zithetha si satisfied ngeperformance yabafana lapha nabadlale kahle kakhulu kuya mqhudelwano kwaqala uthi umntengantenga singaboni kahle singenayo amathemba kodwa kwathi thema khamba isikhathi sabona nathi ukuthi hawu abafana balikhuphula ithemba kithi singabantu baseningizimu Afrika bazenza saphinde sabeseka saphinde sayiqhenya ngabo badlala kahle yize noma ke khale bengamuka ke nayo phela ke indebe lena yeAfcon kodwa
kodwa i-bronze bawu number 3 in the continent. Wow, sithi untshu kwibafana bafana. Seke negama elitsha ke no Hugo Bruce. Yazi ngubani igama lakhe? Ngubani? Hugo Bronze. Sekuthiwa ngu-Hugo Bronze. Ngenene wena mamtshali badlale kahle kakhulu abafana and uqabuka kwethu into yobana hayibo ibafana bafana ndikhumbula kakuhle kulapho kuthiwa badlala neMorocco. Kulapho ke ngoku nathi sathi hey jonga masixhathise ngoku basingangqeyami nje because uqala kwabukudlala senditsho kwakubonakala ngathi hey izinto azihambi kakuhle. Ndikhumbula sinodliwana ndlebe nomnye umhlalutyi wezemidlalo wathi yabona apha kwi-football kuya ngokuthi uqala kanjani. I mean akuyi ngokuthi uqala kanjani kodwa kuya ngokuba ugqiba kanjani. So it was too early for us to judge. Sithi hayi abaqhubi kakuhle bathi Morocco bathi Cape Verde ayike bavela benze izibukwayo kwi-Cape Verde bathi 4 eqandeni sathi chocho sathi siyabasuka siyababona ke ngoku badlala nayo apho benguqanda qox omabini babamba napha kwi-penalties in Nigeria. Yes not in Nigeria before in Nigeria be Cape Verde ewe apho sabona uRonwen Williams ebamba manqaku 4 out of 5. Yes hayi kuyapho ndathi jonga i-relationship angayithwala i-economy yalapha eMzantsi Afrika angayithwala lo xakeka ka load shedding angawuthwala benza kakuhle sathi siyababona iNigeria baqhuba kakuhle kakhulu even though iNigeria wina kodwa ibafana ibajulukusile babeze bengalindelanga ukuthi kuzobanjani babanika nje impela nje i-tough time badlala kakhulu ibafana bafana umdlalo ngoba phela kuya kuma penalty kusuke kusho ukuthi akekho odlale wadlula sekuwukuthi nje ngoba kumele kutholakale ozophumelela umqhudelwano kwe ama penalty bese kanjalo so makwa ama penalty ke ngaba uwe noma yimi owinayo kodwa nje umdlalo overall ibafana bafana iyabajulisa abafana baseNigeria and kaloku if uyajonga the physicality yabafana baseNigeria bafani nathi thina noko sinemizimba mingaka abaya bavele bafly batsibe uba ngabe ubujongile umdlalo waphezolo bedlala nayo iIvory Coast ukhona lo nguRaymond Stereo Osimhen haye begcwala andiyazi ibhola ne but I believe noba if ngumdlali funeka udefende lo muntu ume naye hayi lo wayebegcwala ibala lonke uthi uyambona nanku seyiphakathi ndithi hayibo uyabhabha ke phofu namtshana ibhola uyithi nqa ukuthi yebethuna but nedi baphinde futhi badlala ngomgqibelo ne-DR Congo nalapho babajulukisa lapho bese bedlalela khona i-3rd place ukuthi babe unombolo 3 yes senditsho badlala bafana senditsho bekunzima and ukhumbule kaloku bona zange baphumle i-DR Congo kudlula phela 2 days 3 days umdlalo 2 days 3 days umdlalo 120 minutes akadlali mamtshali badlalile labafana badlalile abafana sizobamukela nje ngezandla ezifudumele masebebuya sithi bafana jabe ndipake nakubeni ukuthi bazawufika ngenjixuku uqanza bendiphaya usho ukuthi ndizabe ndindodwa nababukeli kaloku akuthi nababukeli bavuthe bathi sifuna ubamtshali e-studio sifuna ubamtshali abanokwazi ukuphila ngaphandle kwakho amsho bazohamba ngebhasi behamba beToria uyakhumbula la ama-Springboks singase bangaqala singababamba lapho ke mhlawumbe nathi siwave lapha ama-flags sithi bafana ndiyafuna mani ukuthi rhatya namazwi abantu abathe bawaphosa because njengoba usitsho wena mamtshali nombukeli lento iye yavuselela ithemba kwi-football qonda nditsho ngabantu besibakade sibanyanza ngoku xa bebuya nathi simincini into yobana hey oRon wena ayiwanda bazawubekwa phi oMudawu ayiwanda bazobekwa phi nabantu ke baphose amazwi amnandi ke pha kumakhasi onxibelelwano kwi-page yabafana bafana besisho into yobana congratulations bekuncoma kakhulu uRonwen Williams besisho into yobana hey ngaphandle kwakho asiyazi le nto bizawuthini uthole ne-golden glove phela lapho yes chocho Nigeria kusho ukuthi nje kahle yena u-best goalkeeper in Africa chocho Nigeria because kaloku besimincela into yobana ingaphumeleli ukuphumelela kwayo especially uNwawali bebengazuyifumana chocho Nigeria siyabuya mbukeli njengamanje ke sekuyisikhathi ukuthi ke sithi iqunje ngaseyitolo mbukeli kodwa siyabuya ke emva komzuzwana